Sanibonani kuphinda kuphi kufunye khona lo mbuso njengamanje ubingelela wena-ke mathinda waceba intombi mqamela amahla abanye zabaqamela imali ezebuwazi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela subscribe ushare uphinde comment okukhuluna konke uma subscriber ayikho imali yakho ehambayo kodwa-ke usuke wenzela ukuthi kube wena oqala uthole notification uma-ke sikufakela ividiyo ehamba phambili. Ngane yakwethu sekuphutshuke laphana-ke noma kuvele iy'thombe zegcokama lihambise inkomo kwaMakanti nemngcwabeni kaMakanti encane, kodwa kwase kuvela amakhomenti athi ngabe usulobole waqeda ukube ulokhu ulobola ngalezi nkomo lokhu unikela ngazo. Kwase kuthiwa abanye bathi hayi umsamariya olungileyo wegcokama, hey siyathanda into yenzayo abantu ubuntu ebantwini. Omunye wasevele ethi cha usuwadlula ngokushutha uma-ke uyonikela. Ngane wethu ngabe wena uvulo lakho lutheni mayelana nesenzo segcokama? Kodwa igcokama lenza into enhle laphinda futhi lakhombisa abantu ukuthi-ke lenza into enhle. Into engixakayo angazi ukuthi why abantu bephatheka kabi igcokama mangabe lishutha mayelana nezifo, ngoba kuyaziwa ukuthi abaculi basemehlweni abantu kanti futhi nemedia kumele beyigcine iphephile. Imedia yabo kumele beyigcine besemehlweni abantu ngaso sonke isikhathi. Engifisa ukuthi abantu baqonde ukuthi-ke abaculi bayathanda ukuba semehlweni abantu, bayathanda futhi ukuthenga amehlo abantu. Ngane zakwethu ngifisa ukuthi silidinga idolo oludaka, kodwa-ke asihlangane laphana kwi-comment section. Umfana kadlodla okuthanda ukubhopha.